Itabot ne Fretlino kakiro. Ami ulu ke bap ne tempo ne amila kakiro kapalagi agora. Ba itabot naran sida liziane. Lambe bota sida ohine niya maka mainarambe fo komentari hene. Ida lambe bota ohine halai saitiane. Debe atau hati tidak kata sefunu ne makabo marini custa ne osang privado governo cada governo be at formos e malako e foti também e osang privado ne mai be lori voto se 2002 quando hoto bota ba fertiling hetan 55 cadeiras kala tuir estatuto partido de secretario geral bate que ba primeiro ministro pasti tahu kali foto au se makatu bahili ne dia gleo hili selo obrigado. Hawakar katete de kihane fundo petrolífero haula concorro itabote fel emai danian ne osang estado niang ne ni uni pessoal ga foti usuni bolso lali ka halai saida ture ne baron hawa to kuliah nega osang estado niang lai ha emai danian doutor mariga osang ne quando gutener te kar ukung halo investimento mak osang ne to agora sila kar osang ne hotu tena itabote ra ba pinyor soberania ne ba 50 anos vota contra fronteira marítima nega lalika may gava ang eneda mang bocha nanay de halo boto todo to hiloro nila dihang niya be fundador to keneda lalika temi ema de nara rai ne osang ne hari husip ema hotu mate barai ne mak hari osang idane hari osang ne hari estado ne la osal doutor marini yanga se nianga ne haula concor osa povo nia nega ema hotu ema ne foi de vida nebe kona ba conta geral estado ne ita po sir mahalo ero ne baraka babe la selo hotu be sazan sira be husi be hospital liur ita po sir maklasero ba conta geral estado de halo ne brigada presidente nebe la lika mai gava neda Rirlos halo ko halo ponto de ordem mai be ronatia amene presidente vote da comissão sene kono kulia de amila halai ame atu saiba encontro ida horas liuteona senhora deputada halai vai taboti da nara sida lizane fretlino nunca hakido itabot ne fretlino nunca hakido ame ulu ke bap ne tempo ne amila hakido kapalagi agora ba itabot nara sida lizane